ye nua ba mesi Asiedu ai ohene yire a edin odi wras ni twam eye Asabia ne first movie na wo ye no Asabia ne de ma no eto no so besi nne edin no aka ne so na ye nua be ye pie mu akuseku eye Emilia the talk show so na nkomo twetwe no aye de yie papa sa na wo ya Asabia pa che so wo ya de a wotumi du ba bia na bembu aba ne so wo show bi bia nkra se eni kwa se wa bamu ebu ni nyina eni Asabia share e wo kukuseku the talk show so a wo se on Nana Ama Mcbrown eye sini bia wo hwe Nana Ama Mcbrown ne mo matintin go hwire de koba no de apem no wa bo na so in fact of a semi personal because say Nana Ama Mcbrown eye ade no na I say personal I say na ne wa asem binti no afa ne personal nti o ye na dwen kra say eye sini twadwuma no kra wonye biem wow wasi kukuhwi ase wo fam ne sika o hyemu sini adwuma ya se ye de ma no uyo bia wani brisika pa dia sini twa no wontumi ye wo be bresene ya Nana Ama Mcbrown no ana ne tie ne da ne nwie go ne tisunya ye tutu no ne yakofa sebe first sika pa 10,000 ne de kita o se jikofie in fact na na bamu ye bo se adwuma me ye bebrebe bo ya bo me hospital sama committee ama bo ye tutu nyina 10,000 ya kwa for me 10,000 ne kura nso ne ti na o de koboy no na ho no abesembo ya bana so okodu fie na wono a tena se dwene ho se na ne posters be pia bonte na fedie enkrahye bi abane mu na chesa Asabia ne tintin ntetie mu an se wo ye bibie no kwa se wa bem kasa no ya doso ma yenti Asabia nkasa na kosam ne ayi a ofamu e wo sinitwa adwuma no emra sesia ahyase de nyame anim ni na ayi kakra tension kakra e wo me mu atime ye na me se no me gina national theater nipa more than 5,000 10,000 etimi ate e mo mani gimo dia efia ha nipa egu ano determination no yes and am se fia nipa egu fia hesa na ne ye kan ro yam de me bram action kwa na masom na me didi na me di aje kwose aje wa manfo ba na aje aje ko ba mi kunu ne ba no na mayi mani na mi di e hwa ye lem chese exams kesi o e che BC na me Tvgh mi Tvgh ba ye no aka manfi no no kono akofa na konwa maduane we manfi no na wa sori menya wo na mi bise na msisa wan hwe ye mi de mi nsan kwa be someone is here wa ba konwa what tiase kiki that what the cats hey ma well because nyam che mane me use watch it me fede me na ma hono se pompo a e be pa yi me tirimu na aya me de kodo sister oh near the second scene aba na makagu third scene na makagu hey afede chese miracle say we are actress what we are so de wonya sign wase a we are star we and home omu hodin second day afeme ni Nana Ama ye kikiri suo bi toy papa is mo active sata ma bomi ti ayin kitin your friend gari ni bi nan to kwame ne Nana Ama na ye Nana Ama so mi trim mi ti nyina na atutwe na mse na de asini na makotwan kame ya pa bo wade eche na kame mpa akọ fede eche mi da ho mi tie mi ya no mafre me na si yante meba no mapepalare eja mi amani na mbaaye me beyeye mi wieye baako ya nsu ekotwa na ba ntema aya say ya Nana Ama na hwe ama mumai wode hweme abavel obi odi afra kuma me Nana Ama ade me no wasema na wa ma just my free mood num ma fun personal bi ti afi mi ti me ya mi kasi ya twetwe mi ti ma de echi ye nam say afi de kame ya pa ba kame ya pa nam say ade mi de mi nkobie mu me min kobie
anyway kakra na yedi twa wie na we na wie ye papa ya ko face cash me sim I'm saying we I say ani ubenya no no I'm say adai was sini de introduce a anya ne wo ma beto wo mu no ye ntuaka enti bompa ye na sini ne ba hit dia the favor e prima eho I'm jina na me papa before God the man me catch so frame adwuma bi ma memko because me tina na mabokura ye tutu ye no sika no de ma me ntimi ntua besides me be call hospital ne me niema me be call hospital me yale ye twa de ni wie ye me hunam nyina ye me ya eno kurani me tirim ni makomam be ka se me obi no we frame se me twa sini a meko ye too much me tie me ya na me wie nso a enya de mu bi say yeseje say sini no na wo ye yi an nkrofo be frɛ wo na me se wenye nsem no me ni akire bi na we na me wo ha na obi afrɛ me ye cha me hu so wo poster so o ade wo koye den wo se we na mafaka na madu abu akwa o se ohun no abu akwa mafuka akwa na mabu akwa station no obi afrɛ me asafo labor me hu se poster bi bubo ho wo so ufra emako ntoma ene waboduku na mafuka na me ya adwuma o na me chini kura yi mu ikogina ho ana ma hwa na madane mani ye obi su bi hu adum mekọ akohwe yemi to be a star now why it no be easy easy enya sam ketwa na me de dam so ba first na me kwa na mti de na me dia hye na e kase me hwe ya we better hey ade hu dede na advert aba avedem sole a me free tv hu me si hu no mo ba advert na me hwe na nyame adum movie ni baaye no chese achi eno ni asabia meditie afesi ni na msi mi ntwa bi mu no script mi di mi kana me mi kope bia because the way din how amanfo see yes you just see we dey for no na woni mi pia na amanfo boy I'm say na sa dey ma sa akoye na ne merci Asiedu merci Asiedu kwa da ne yem frame asabia ebespemu ne asabia yi ede wo hoyi enti no ya na sometimes me transe a me ka se abamubuo enye ade papa o ya de na no matter hardship a wo be femu no ko wanim enkunim die beba ama sanity me who say at some point enti o ka say working can we me akai movies do awai Emilia na no script kura me twi free me dem ho no mu a je say me hu hawa dem say je me no kura ne ye hunu bi ne ade na nenam 200 ansana o science me who so release enyo when you say Christmas afuna moto nyum but so release when you I saw the video as well what about nyum be saying because my ba will lunch champagne yeah me first I think over 15 years. 15 years, yeah. And you to know. Say, and I make say, Mr. T, Christmas of the Anyum dear. Na say, what okwa na unyame eboa na nimnyum to a when ya hwe nya wonyum to. Sini twa me kwamba be ka tem producer eye Jacob say, when ye twese ni bi na ye so ye fa ni nkrofo ni ekwentua anka me act rough. Me act rough. Ekwentua na mbeso na wi akra.